ensonga y'amaka oba obufumbo olw'okubanga netasobola kutukana muntu eba yaife tunatwena bizinesi osobola okuba nga eri abakola yabayo abatakola kubanga eriyo abakola yabayo abatakola bizinesi esobola okuwaawo bakoti anze bizinesi yange yawaawo era ndi yeka nti yaime ayi kizibu okuba omuntu nti amaka ganawaawo koba engoye yavuwaire osigala nga oli mu maka koba olwaire osigala nga ova waka koba ogaigawaire osigala nga ovaka nolwekyo amaka nekintu ekitava ku muntu abato n'abakulu tunatona tuvaka bwe tukuŋŋaana wano saawa eno tuli mu musigiti bwe tunaava tusobole okuba ku mbutale ne mu bifo eby'endawulo ayi bwe buziba buli omu aba ajja ewanyange ajja emafubira ajja ebudumbuli abayongerayo ewairaka bayiganga buli omu yedimya mu nnumba ye amakulu mu maka ge kiba kitegeeza nti mu bifo byona byona byetuwangaliramu ekigambo kyebeeta amaka n'enumba kyetaaga tukiteekwina ebirowoozo omuntu abe nga nigasinga ofuna emirembe okusinga awandi ate nga nekigendererwa kya Allah subhanahu wa ta'ala nkukola amaka tukola amaka kufuna butebenkevu nakutebenkera Allah akoba mu Qur'an baada audhu billahi minash shaitani rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah akoba mu iteeka eryo yakoba ati n'obumu kubonera obulaga nti Allah aliyo wa min ayatihi an khalaqa lakum nti Allah yatukolera min anfusikum nga batukolera bava mu ife azwaja bana ife betukola nabo amaka bw'oba oli mwana wa bulenzi ojja kunoonya muwala tosobola akola maka na mulenzi mwino era biba byakigwenufu kyova wona ni pulezidenti wa Uganda yasayiniza iteeka nga abirobye abana Uganda twabiroba byabugwenufu bwaba muwala ajja kunoonya mulenzi ayi Allah akawa ati min anfusikum mutalowooza nti bavagala nti babada kuva mu igulu nife tuzaala abagala ate twabawasa ni bamaama nabazaala abalenzi ate babafumbirwa iwe ojja buje wa neiba wakuba oti mwana wange akuze niwe wazaala omulenzi neiba yazaala omughala bava mu ife aye ekigambo ekira kwa mu aya eyo nekigendererwa ekikulu Allah akoba ati litaskunu ilaiha ekigendererwa ky'obufumbo sukunu kyendidi muno mulimu abantu abasomye obugembe abo bangi ekigambo sukunu mu kintu kyekitegeeza nti nekiwumulo n'abasoma Qur'ani bemerera ku sukunu ekigambo sukunu kitegeeza butebenkevu kitegeeza kuwumula nekigendererwa kya Allah mu kutaawa obufumbo ekigendererwa ekyo kusaawa eno bw'obanga ogenderera ebintu ebitambula n'obiringirira obona nga mubutuufu kigiire nga kibula abantu abandi baire batebenkera nga batuuse waka waabwe pasente gyesinga bunene kabiri etuuka waka nga bunkenke bwereere ebintu byakyuka so asual ekibuuzo kaifa tabaddalat al-umur ebintu byakyuka bitya
okubanga haji afulima ojja mu tawuni okola yafuna obukoowu bwokukayana ne bakasitoma, emirimu egindi gyakutambula, egindi gyakwetiika. Tuli kumusuubira nti obukoowu obwo n'okutawaana okwo ajja atuuka waka afuna ekiwummulo. Ekyo nekigendererwa litaskunu ilaiha. Ni maama waka kubanga yena asigaire waka, yena asigala n'ebibye, kwetala n'abaana, kusiimula numba, kubafumbira mmere, kukuteekerateekera ewali kwira. Yena obukoowu obwo obusiraamu bwamusuubira nti bw'anaaba atuuse waka ng'otuuse haji ngoize n'okunaaba okutebenkera kwe ojja mutebenkeza, omwerabiza obukoowu, omwerabiza okuzunga kwabaireku, afuna emirembe ati haji kasatuuka waka tubaaku n'emirembe. Aye mwidinga ekyo kyakyuka, boona balira kubanga ife aba mu ofiisi d'obuwalimu, ebyo n'ebintu ebitaba mu ofiisi, boona balira nga bakwaseeka mutukobere kubasaada. Kyena kudi n'omusaada bw'atuuka awaka enumba eyo efuuse barakisi y'amagi, abandi n'engirawo otyaime bazibawo tebakasobola kubitawo, omukazi n'abaana olaba nikyayinda ne munumba akwatya aye n'abitawa, bwebabaka omulyango gw'emiyando anaabita eyo baguza abivaako paka lwanajja okutenduka. Aina sukuuni, emirembe egyo gyatuwaako gitya? Kyekyaleeta omutawaana? Asual, ekibuuzo nti kaifa nuhakiku saada fi buyutina, tusobola tutya okusinziira ku byawandiikibwa, tusobola tutya okutaawo obutebenkevu n'emirembe mu maka, ng'omuntu olukwirayo awaka olw'eigulu awakweyagaza, ng'olukwirayo awaka ng'ozira ky'olukweraliikiriza. Ndi nabakobera ku wano lulala oba nali wano ba ku masigitiki, nabakoba nti eri abasaada banaife abalina obuzibu, ng'eswala yaisha bwewa tayenda ava ku musigiti, bamutoola kuna kuigalawo, era bamukoba nti muna tujja kuigalawo, aye ng'alina obweraliikirivu okwirayo awaka. Era abandi boogerera kwatiseeka ndi nitabu, wallahi nina obuzibu n'omukazi, ate omukazi yekaita n'abaana, buli lwendayo wakaseeka mba nza mirembe, yakuba ati aye nkoze ntya? Kyova obona Aisha bwewa neraliikirira, aye ng'ali kukoba ebyo ye n'abali eka, buli kalimiro katambula baba mukola ki? Baba mukweraliikirira nti anaatera okutuuka olwo tuweesa emirembe. Era abandi akukoberera ati baira ozira wano nga tuli bulungi, aye kabiri oyize. Abakazi babyogere yakuba nti baira ozira wano nga tuli mu mirembe gyaife, aye kabiri oyize okutusina. Kaakati kaifa nuhakiku saada, tuli kwenda amaka, kubanga amaka nakibakobera nti ni buloka gyetugaitagaita okola community. Kati wano wetuli wano Budumbuli Bugembe Budumbuli, amaka gale wale wa Haruna, wane wa Baba Saleko nani elinali gano gale edo ni buloka. Kati getukozesa okuzimba kyebeeta Bugembe Budumbuli, kati bwebanga n'abanwevu community eyo lina okuba nga buloka edo nungi. Buli banga amaka eri yagali mu buzibu mukidi nga busambukira nifa abali eno, enkayana da abantu abali mu numba lisobola okuzinga okwabulula community, kubanga mubo mubamu abali ku side y'omusaada, ebali n'abali ku side y'omukazi,
singaniza anted okayana oku n'obutali butebenkevu obwo buswike ekikomera ky'amaka by then. Ate ng'ebiseera ebisinga obungi kasa mukayana ino biswika byava ku levo y'ekikomera kyaimwe byasambukira eno. Bayagana abantu nga balikayana mwena mutwaleere hagino omukyamu munanvuze nze kwegamba n'abantu baduka n'okwekuba nkayana diriki diri mu maka. So kiba kitegeeza nti era itafaali lyatuleeta mu obuzibu. Buli lwozimba muzimbo nga guno n'otaaka amatafaali amabisi amaadi buli lwegaida gakuba mpolampola ekivaamu ekizimbe nga kinafuwa. Kati community enweevu, society enweevu erina akolebwa maka nga manweevu. Ate amaka okunywera galina okuba mu butebenkevu, galina okuba mu emirembe. So tuli kwebuuza tukoze tutya okuba n'amaka amanweevu? Obusiraamu bwakoba butya? Kubanga al usra amaka hiya libna al asasiya libna il mujtama. Ekyo ni buloka edisookerwako editeekeera okuba nga dizimbibwa n'obwegendereza memali tuzimbe. Tetujjasobola kuzimba community enungi, tetujjakola kusaate nwevu kebe nga ya busiraamu nti abasiraamu bebudumbuli abasiraamu bebugembe banwevu okulako nga amaka ge bava gatebenkeire. Nolwekyo abaami n'abakyala tukole tutya? Ebitabo byenasomyeku ebigemagana n'amaka birimu ensonga ningi ediyamba amaka okutebenkera. Tujja kusoma ku edinaba tusoboike insha Allahu taala. Naam, fal usra saida, family eyesiimye. Family eyesiimye hiya al usra allati yakunu baina afradiha taawun wal hub wat tafahum. Naye family gyeyagana nga abantu abagirimu, abaana, omwami, omukyala, wakati waibwe waliwo okugemagana, waliwo okutegeeragana, waliwo omukwano n'ebindi ebiringa ebyo. Takunu kal jasad al wahid. Abantu abo mu family endala eyo bebake n'abayesiimi oyagana nga family eyo eringa bobono mubiri gw'omuntu. Idha shtaka minhu udhu, bwekuba kumemba oba ekiyunga ekirwala ku mubiri n'olwala omukono, tadaa bihi sairul jasad, omubiri gwona gwona gulwala gusaanalala. Olwaliro mbaire mu ddwaliro n'omulwaire nayaganayo omukyala yakoba ati yali ali kwesala lukumu ekeita yangira mu lwala luno lukumu kereta yalwingiramu aye awayiya obuzibu yabitamu paka olwala olwo lwaviira mu irala. Aye obulumi bwe yawulira nga abuwulira ku mutima, abuwulira ku mutwe, kwegamba embeera eyo asulan abasiraamu Allah gyatukoba tubeemu ng'abasiraamu. Kyokka ate bwe tuba tuyize ku usra nga family bwetuteekerwa okuba nti singa baba alwala mu maka gasaana olwolwaire bwe. Tulebe kuba na maka nga muzeeyi bwalwala kati oyo oba alwala akole ki? Ezza boogera bati eri abantu aboogera bati akwati oyo oba alwala alwale. Oluusi n'abaana nga nabakyogeire eriyo n'abaana aboogera bati akwati oyo oba alwala ife muzeeyi aza nikyatugasa kale ni bwalwala alwale. Embeera bwetuukaawo ng'omanya nti ebintu bibiye ino, kitegeeza nti abo baasaanalala. Bwe gubakuba mukono nga waparalyzinga, kitegeeza nti eriyo awaparalyzinga awo mwidde omuntu ng'alwaire pressure yamukuba oluuyi, oveere waasuna ku mukono guno ogwalwala pressure nga itali kuwulira. Titwenda tube tutyo.
kitegeeza nti amaka ago gaparalyzinga, gafuna obuzibu nti niboogema ku baaba abasigaire tibalumwa, abo gaba galwala. Oba baaba nga maama nalwaire mumaka, wayagala n'omusaada nga tafiire nayo, ezira nekyakyuse naku. Oluusi bamwayinamugaire ati muna mukazi waye yalwaire tiwategeire, olwokuba oluusi alina maka abiri, kati ole bwalwala tadagana kumukobera olwokuba tafaayo. Kalimba gano mumbeera eyo nga ye nali mwana akiwulira ati mukazi wo owewairaka yalwairako ati oluusi akweta kwerwaza, kiza kye kimukola kubanga eza kye kijamukosa, eza nsawo yajagema mukwida ndaba. falhayatu saida fil usra saida, obulamu obwesiimisa mu famire enungi eyesiimisa otegeera okutambulira ku bintu bino wamanga. Ekintu ekisooka atamasuku ala ddiini. Bwe tubanga twenda okufuna emirembe n'okwesiima mu maka gaife, ekintu ekikulembera ebintu bino byona iddiini. Iddiini kati amaka agalimu iddiini togasuubira kuba mu byendogeireku. Omwami waamu ategeera ekyokola, yarifu ma lahu wa ma alayhi, aidi kyabanda ne kyebamubanda. Amaka aganakwesiimisa okuba nga omwami alimu aidi kyabanda, amakulu kyobanda mukyalawo okitegeera nibyakubanda obiiti. Babyeta alhuquq walwajibat. Alhuquq mumaka obusiraamu bwabitematema, omusaadha alina byabanda mukyalawe okumukolera. Era babyeta kusaidi y'omusaadha biba hukuku, haki yange okuba nga nkubanda kino, rights d'omuntu wali wajibaati. Wajibaati n'ebyo ebikukakatako, rights doole. Ediini yabirambulula bulungi. Basebo abali wano nga muli bafumbo n'abasubira okubuyingira, bw'ojanga mu maka g'omusaada haji ng'ogiire kumusaba muwala we, nayigiriza n'ojja tutaaga abadulizi ng'akalombolombo k'obufumbo, amawale, okusiimagana n'olukusa lw'omuzayiri. Ebintu ebyo bina nebikulembera obufumbo nga tukali kubuyingiramu. Bw'omala okubikola ebyo tukutyamisa, twataawo kyebeeta empagi y'obufumbo ng'ojja okubuyingira diri ibiriditi. Eyindi bagyeta al ijab, eyindi bagyeta al kabul. Al ijab ni baba w'omwana okukubuuza oyikiriza okuwoowa ni muwala wange Maimuna. Bano bongera kulwa mawale g'omugaire aye niwabanga akomyawo kiba kibuuzo ijab. Eyo mpagi ya bufumbo. Al kabul niwe okukoba nti ndikiriza okunfumbiza muwala wo Maimuna. Ebyo ebigambo twenda byayogerwa nga abadulizi bali kubiwulira. Yes, bikulu ino birina okwogerwa. Era bw'abanga ayinza okuwasa tayogera, ate nga abadulizi bano tibategeera sayinizide, tufuna waliyuwe omuntu we yaida yayogera, yayikiriza ku lulwo.
ebyo biteka okwogera abatuuzi babiwulira obongire embufumbo bana ebyo ebigambo kasita bimala kwogerwa olunaku olwo lweni obuvunaanyizibwa bwa muzeeyi bwabaire nawo ku mwana muwala ono Maimuna buva mu mikono gye. Eyo ni transfer, automatic transfer of responsibility okuva mu mikono gya muzeeyi ekyo ekigambo ekyo bwira mu mikono gyo. Wa min hadha al-yawm, okuva ku lunaku olwo amasuuliya obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana oyo Maimuna fi atiki zawji intakalat hadhihi almas'uliyya, responsibility eyo eba eviire fi atiki al-ab au al-walid, eva mu nkoto oba mu buvunaanyizibwa bw'omuzaire ila atiki azawji. Muzeeyi aba yetikwire omugugu, muzeeyi aba yetikwire omugugu. N'olwekyo min hadha alwaqt, okutandikira awo weeni bino wamanga mu buvunaanyizibwa bwa musaada. Okusula gundi omukyala omwana oyo anaasulawa niwe olina okufuna ekisulo ge munaasula ni famire yo, niwe olina okutwala obuvunaanyizibwa ofuna ekisulo, either okuba nga wazimba numba permanent house oba okuba nga oli mupangisa oba yeyaziika enumba okuva mu baganda bo bwabasaba oti mumpeekuwe naasuza famire, buvunaanyizibwawo. N'olwekyo bwetwagana nga tuweefiiriireeyo kuboneka nti famire eyo oliniwo ogisuza tubona nti iwe obuvunaanyizibwa tobutegeire. Okulya feeding, kubanga muzeeyi nabaire alisa omwana oyo, omuwala nga akali mu maka ga muzeeyi we, muzeeyi nalina obuvunaanyizibwa okumuliisa. Kati kasoikiriza oti ndikiriza okumpawa naye oba obuvunaanyizibwa buviire mu mikono gya muzeeyi niiwe. Bwe yasulanga endala nga akali wa muzeeyi, Allah avunaana muzeeyi. Bwasula endala nga ali mu maka ago, Allah avunaana iwe. Ndikwenda mutegeere ebizibu ebimu ekuleetingira ebijjo baleetera omutawaana yawma al-kiyama ku lunaku lw'enkomerero, ng'oli kubona abantu abeemereire mu mugongo gwo bali kubanda. Nabbi weyayogera mu hadisi nti atadiruuna man al-muflis, yayi ni basahaba ngatemera bangawo temera yabakuba ati atadiruuna man al-muflis, mwidi omuntu gwe muba musaasire ino omwavulu nkupe. Basahaba bamukuba ati al-muflis fina ya Rasulallah man la dirhama lahu wala dinara wala mata. Balowooza ati ekibuuzo kyangu bamukuba ati nabbi, omuntu olunkupa omwavu n'oyo azira sente, ng'azira muwere kya 5 ate nga ne munumba azira muwere kasepiki waire kikopo waire ki. Nabbi yabalingirira nga bawaire ansanfu, yabakuba ati al-muflisu fi ummati, omuntu ajja okubonaabona era gwe muba musaasire omwavu lunkupe, man yati yawma al-kiyama, omuntu ajja otuka ku lunaku lw'enkomerero bisalatihi, nga yali musaaze nga bwe tuva osaala, wasiyamihi, bisiibo biriwo yasiiba, zaka yatoola, hijja yakola, emirimu egena yali agyemerezaawo. Aye obuzibu nabbi akaba nti wayati, omuntu oyo kabiri ku mirimu egyo gyakola emirungi ajja kuyidiraku nga ndi wakadi daraba hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha, ajja kuyida nga eryo bye yali azamanya. Ono yamukuba, yali muvume mulungi, yavuma abantu, yaderegole, yali ensonga eyakubisa olwo emigo amwita oba okumusimisa mu ikomera.
ebintu bingi ebikola obulyaza amaanyi aye mu byo mulimu n'amaka nti yaleka abantu endala yabaluma. mutya ino dhulumu lianna dhuluma dhulumati yauma alqiyama, obulyaza amaanyi bubi ndi ku lunaku lw'enkomerero bukubizibwamu. nabbi akoba ati fayuta hadha min hasanatihi, ku lunaku lw'enkomerero gwe walyako omutwalo tojamuwa mutwalo, kubanga tigukola titujagula bintu yauma alqiyama byabwerere. nolwekyo ensasula ejja kuba etya gwe walyako omutwalo mugaswala. fayuta hadha min hasanatihi, abantu bajja kubanga ono bamugaswala ono bamuga ebisiibo, olwokubanga abantu abandi balyaza amanyeni waleka amaka, abantu balumu endala emirundi okutali mulala. eri abajja osooka okutwala eswala, abandi batwala ebisiibo, oluusi oba oliawo bajja okutuuka abo ngaebirungi byo biweirewo. nabbi akoba ati faidha faniyat hasanatuhu ukhidhat min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha fi nnar waliyadhu billah. nti omuntu singa beyalyaza amanyawa naaba nga babitiriire ng'ebikolobero byakola nga bingi, bajja kutoola amazambi gabale iwe ng'ebirungi bye biweirewo, eswala baditwaire, ebisibo bigiire, hijja digiire. ate eza Allah kwajja kulyaza amanya yauma alqiyama, ajalagira ati abe kiba kityo nga bimuweireku. mulowooza muti ajja kuba ati abutimu abasigairewo mubona musada swala diweirewo butimwe mujje mwerabirire. yena mula yakunsi tujakola tutyanga omusada swala dimuweireku, ebisibo biweirewo, hijja gyakola bagitwaire, sadaka yakola nga musigidi digiire. walamu yakudhima alaihi, aye nga layini ekaliwo ababanda. Allah talijja akoba ati abuti bana biweirewo, ati mbona biweirewo, kubanga wano kunsi bayinza okwadigaba ebintu ebyo wasimbisa abantu layini bebiwaawo balaga kaveera oti muli bona biweirewo, bantu bagolola nga bona biweirewo. la Allah ajakoba ati ukhidhat min khatwayahum faturihat alaihi, ajalagira ati ono mugeme ku mazambi gabale mugamu ono bale bawewuke okongana okusasula kwabwe. thumma turiha fi nnar, Allah aliko bati omusada gwe mwasalanga naye oba omukyala gwe mwasalanga naye ajja kulagira bamusuule mu muliro. mwena mwewunye muti bana seeka saidi wamulira, aye ng'ebizibu byamuviira ku bulyaza amaanyi. ekyo nkirese lwaki mu bantu abajja okwemerera ku layini eritubanda, abantu baife mu Makka, abantu baife mu Makka bajja kwemerera nga batubanda. iwe gano oyogera wakuba oti kambalumyemuku wiki ng'egi tijabagambere olowooza kubalumyamu, aye baida kulumya mu kaseera akazibu, ate olunaku lw'enkomerero luzibu ino. omukyala ajakuba ati ndikwenda nsasule ku lw'okubanga yeye naaba mwetaavu. iwe olowooza Allah okuba ati yauma yafiru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi. ekijja olumusa abantu ku bantu baabwe, olumuke maamawo, olumuke tataawe yakuzaala, olumuke mukyalawo, olumuke abaana bo, lwakutya nti oyo buti alijja kumanda enaku ly'amalaka. emikono gya musada atwaire omuwala, obwidandabi kuva mu mikono gya muzeeyi bwaira mu mikono gyo, okwambala kuva mu mikono gya muzeeyi kwaira mu mikono gyo, okusoma kuva mu mikono gya muzeeyi kwaira mu mikono gyo. nolwekyo mujenga okuwasanga mukiiti, kubanga abantu abandi baitipaati ndala mu kuwasa isimuta. so nga ebintu biri buli lwoyongera mukazi oba newasa omukazi ke nasooka, leka kulowooza nifunye mukazi just to enjoy kumuenjoyinga nti kulwokubanga ojja kuba naye omala ekizibu kyo ekyobusada kyoyenda tini ekyo bajjama paati eyindi bageeta responsibility. so abavuuka enakudi newaliwo okwegaana nze ina babiri olina bameka twaleere toyogera nakwogera, yerabire nti yarabbil alamina
eri amasuuliya. Kakati bamala okufuuka nga amasuuliya gago eidiini wano nerijja okuyamba. Tegeera ma alaika biki omukyalo oyo byakubanda, ebyo byendogere ku byona n'ebindi ebyetagisa esente, kubanga ebyo nebikulwa eri ebitontono ng'okweyonda yetaaga ebizigo, yetaaga okwekolaku ng'omukyala. Byona biina mu bulago bwo. Baba nabaire ng'agula kasamuna omuwala yeesiiga ng'akalima kagababa we, bw'obaka oli kusobola kamugulire, nga bwafuuse nti mukazi aviire mukuba omwana, osobola omunenyisaako edaala wajja ku bizigo ebindi.